O ženi. Za čovjeka su božanstva jedna veza između njega i kosmosa, a za ženu su božanstva samo jedna veza između nje i čovjeka. Žena nikad nije drugče smatrala svoju religiju, kao što ni religije nisu bile milosrdne za ženu. Čak su mnoge religije potpuno prezirale ženu, budizam, hrišćanstvo i muslimanstvo. Žena kad veruje u religiju, ona veruje kao primitivan čovjek, sa svima oznakama sujevere. Za nju je Bog jedno strašilo, obučeno u belo, i kad se moli, ona vrača. Žena ne razume hrišćanstvo, niti je ikad postala hrišćankom po uverenju i po razumevanju dogme, ni po inspiraciji za ljubav prema bližnjem i bednom. Žena je opak epikurejac koji prezire sirotinju i ima instinktivno gađenje za siromaha. Po celom svom smislu za život, žena je svagda bezverna, koliko i neverna. Ona više veruje u magije nego u molitve. Ona ne razume da je Bog jedna ideja o dobrom i o svetom, jedno duševno osvjedočenje i da je Bog tvorac i regulator života, bez kojeg se ne daje razumeti ni svet, ni život. Ona se Boga samo boji i sva njena ridanja su izraz praznoverja. Žena ne zna šta je to praktikovanje vere van kulta i molitve, šta je konkretna vera mimo verbalne vere, milosrđe i dobročinstvo. Pored tolikih primjera ženskog milosrđa, ona je ipak sebična i nedarežljiva. Koliko prođu ulicom pored prosjaka ne pruživši im milostinju, samo zato što ih mrzi da skinu rukavice i da otvore novčanik. I kad učine kakvo milosrđe, to je opet njihova vražbina i računanje na neku zamišljenu nagradu ili uspeh. Najčešće milostinju daju na ulici mlade žene žureći na ljubavni sastanak. Pobožna žena je neizmerno skrušenija nego čovjek, jer veruje da je progoni jedno oko od kojeg se ne daje ništa sakriti. Ali se manje boji i Boga nego zlih jezika. Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne. U sreći su bezdušne i pustoglave. Sasvim obratno od čovjeka koji je dobar samo kad je srećen. Jedna je velika nesreća što žena ne zna šta je život. Šta je odista život prema ženskoj ideji? Žena je dobra samo kad voli, ali kad voli, ona je viša od čovjeka. Svakako žena nikad nije naivna, a ljudi čak i ženu frivolno zovu naivnom. Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere, u najviše slučajeva samo da bi se većma dopala. Ali jedna žena samo onoliko vredi koliko voli, a ona vara i kad najvećma voli. Ima žena koje nikad ne kažu laž, ali nikad ne kažu celu istinu. Mlada žena ima svoje iskustvo starije žene i svu radoznalost i ležernost devojčice. U mladoj ženi od 25 godina počinje najveća strast za uživanjem, koja se zatim ne smiruje do njene pune propasti. Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma. Ali lukavstvo ženino nije uvijek zloća. Znam lukavih žena koje su bile dobre, a znam iskrenih koje su bile nevaljale. Lukavstvo je dokaz slabosti i straha, većma nego zloće i zlonamere. Žena voli čovjeka dok joj veruje. I onda kad ga ne voli, ona traži da joj ipak veruje. Ne voli se braniti ni kad je kriva i hoće da ima iluziju da je držite za dobru i kad to nije. Kad je ne držite za dobru, ona veruje da je više ne držite ni za lepo. A njoj nije dovoljno ni da izgleda lepa, nego hoće da bude jedina lepa.
Kad žena treba da se počne braniti, ona se ne brani, nego prestane da voli i počinje da mrzi. Zato ne objašnjavaj se, nego ili uzmi ili ostavi. Duboko je uvređena ako joj kažu da je kriva kada to odista jeste. Žena nema osjećanja odgovornosti kao ni dete i ona se brani suzama, a ne razuveravanjem. Ali i kad moli za oproštenje, to ne znači da priznaje krivicu, nego izbegava grube scene.